Recikliraj i profitiraj. Naziv je akcije pod pokroviteljstvom Ministarstva životne sredine i medijske podrške RTS-a. Pod motom Staro za novo, građani mogu da se oslobode elektronskog otpada i kupe sa popustom nove kućne uređaje. Za 3 meseca koliko traje ova akcija, samo u Kruševcu prikupljeno je oko 60 tona elektronskog otpada. Pa donosim jedan frižider, imam još jedan zamrzivač, ovaj zamrzivač rešili da kupimo je majka neki usisivač. Šta biste vi inače sa ovim uređajima? Pa šta morao bi da ih bacim negdje ili na otpad da ih nosim. Mislite da se na ovaj način više isplati? Pa više se isplati. U ovoj akciji svi su zadovoljni, građani jer se rešavaju otpada i imaju zdravu životnu sredinu, kao i prodavci koji će povećati promet u svojim radnjama. Građanima se isplati jer s tim otpadom do sad nisu mogli ništa da urade, nisu mogli da bace, jer mnoga domaćinstva imaju problem sa nagomilanim elektronskim otpadom, a ne žele da zagađuju životnu sredinu i nemaju gde da odnesu taj otpad. Svako ko donose bilo koji aparat bez obzira na proizvođača i stanje u kome se nalazi dobit će popust za kupovinu novog uređaja. Jedini uslov je da predati aparat ima sve delove. Primjera radi, frižideri se plaćaju od 1.500 do 2.500 dinara u zavisnosti od veličine, a televizori od 300 do 3.000 dinara također u zavisnosti od veličine ekrana. Mali uređaji plaćaju se po 50 dinara, a prilikom kupovine novih građani mogu izabrati aparat koji žele, umanjen za novčani iznos koji su dobili prilikom predaje starih elektronskih uređaja.